metabolic syndrome hi kan ramayan nein tamang ringa upalampang mai baka kumna pang thina chan hi metabolic syndrome kai noi hi kenain tamang ringa metabolic syndrome anti hianin thil panga natna panga chinga tia chumi omkhom ang chuni maya ama seberin bp sang bp hi 130 by 85 mmHg hemi ai sang hi ani tlang puya tin blood sugar level sang hi apik takin fasting ani a chuan hemi kan kong bor le tai vela thau omkhom hemi kong bor lian deuh mai tiang hi ani a dul kia kan tiani men chu heng hi atlang puin mi pa a inchi somli aya lian me chia inchi som thum panga ai lian ani tlang puya chuan triglycerides level sang in ani poka hi 150 mg per dl ala sang ne tlang puya he ba ka panga da chu kan taksa cholesterol level cholesterol thachi HDL anti level hiam ini a heng te hi chan bel chu kan taksa ni turang aya ritlu tukte kan thau lu tukte ni a heng wanga hian ai wang kan taksa chetle mu tukta po ni a tin insulin resistance tlem wang ani a insulin resistant tlem chu kan taksa in insulin amang tangkai theilowa kha insulin resistant tlem chu ni a heng te chan tam tak chu kan nun phung diklo wang ani a kan eile in diklo wang te ni a e kan hrianga tun la ya chuanin abi takin khopuya kum upa po ni lem lo kum somli po latling lo dul lian deuh thau deuh om ol si ei tui box si hetian te kan tama tiang yan thi thut te om theya tiam metabolic syndrome hi panga kan soijinga pathum kan nei po hian ka metabolic syndrome anga ngai the ni a kan thau tu ka tiang hianin bp te po kan control lo chuanin hetiang blood sugar te po thi thut te po om the ni stroke ni the na te ami zun thum na satak ni the na te le heart attack wa ga thien ta po a thleng the ni nge treatment hi po hi adam doi chu om tho na chungin kan nun pung tha dam lam hi poi mo em maya ama sabera chuan kan taksari na kan ti ni amangai so yang khanin kawng bor in chi somli aya len chuanin taksari ta ti ni amangai in soi angai in soi rian ni tin mini som thum vel tal apoi mo a kan in soi pe lu ni pun na te kan tho a in le che vela te kan che tamangai ele in kan thil 8 in te diktat lova tin kan ena saboka kan in soi le si lova tin mezia zuk tam te po ite posim angai boka in zu te po ani ang ele na hian hei thil thum ang chi te thil al ang chi te le maida tanga siam thil te hen te kan e hnem mutuka thele thlai dietary fiber vitamins tel la chi hen te kan e claim le si a heng zong hi hianin metabolic syndrome hi athena metabolic syndrome hi taksa hi lang chuak mai lowa he wangin a hlom zuala taksa lan chodan ber chu mi dulian nge thau chung bang dul kia hi ani deuh maya taksa lan chho to chuanin aloni thut a stroke emo heart attack emo kan lo nei ta thina ni he wa hianin nge mizo te hianin taksa tina thut thei te chu kan hlawa malaria ang te tiang saptai pa sang te te kan hlau masela zoi muanga kan taksa ti siang chu hi hlawna cha kan thelo ai ta ka chuan voile khata tia sa thau te mo thil thum te mo kan e to hianin voile khata chuan kan na chuang ne lo ma che zoi kan na a taksa lo lan chho to chuanin apoi to thina e wang hianin avamak te thut ve nimina te po kan bereng sia kan tiang te lungphu chol thut te stroke wanga thi thut pangking zeng yan te po hi rinna yan kan ramaya tam em a he nga chan ber pakhat chu metabolic syndrome ani a ya te kan bp te kan control lova blood sugar level te kan control lova elena kan sum lova in soi kan pe lova heng zong te hi
sia ila sia dunga da poimo lova ataka man ataka kan nuna kan lan choti ranga ya chuwangin nakin zela thalai tak tak pawalai tak tak te thina kan pumpel theinan heng te hi sia ila om all ei tui hei hi kan ban sana poimo le ani